lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Holobye wa rihanyu Dr. Aaron Motsoaledi a tiyisisa leswaku vanhu vanharhu va lovile hi vuvabyi bya Hantavirus. The impact of rising fuel prices feeds through into higher transport prices quite quickly, potentially into higher food prices. Ma-Afrika-Dzonga va langutana na mpingu wa ku durha ka mafurha, petrol na diesel swa tlakuka nakambe mundlwana. Va ka hina I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ni le ka chaneli ya mahungu ya le hayi hi vuhaxi bya DTT. Ndzawulo ya rihanyu va tiyisise leswaku va kume xilemukiso kusuka eka hofisi ya ntlulelo wa mavabyi ku nga National Institute for Communicable Diseases mayelana ni ntungu wa mavabyi ya Hantavirus. Mavabyi lawa hlasele vanhu lava a va ri eka xikepe kusuka eArgentina ku ya eCanary Islands kuta hi tlhelo ra Cape Verde. Vakhandziyi vo hlaya a va vilela hi ntshikelelo wa xifuva ni ku hefemula loko va fika elwandle ra Afrika-Dzonga. Holobye wa rihanyu Dr. Aaron Motsoaledi u tiyisise leswaku vanhu vanharhu va lovile hi vuvabyi lebyi. Wanuna wa 70 wa malembe u lovile. Murhandziwa wakwe 69 wa malembe u wile erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo nakona u hetelele a lova exibedhlele xa le Kempton Park. Mbuyelo wa swikambelo a wu se huma. Ndzawulo ya rihanyu ya Gauteng va sungule pfhumba ra ku lava nga khoma hi mavabyi lawa. Ni nhlangano wa rihanyu wa matiko ya misava, the World Health Organization, va karhi ku simeka xipano xa ku lwisana ni vuvabyi lebyi. When somebody is sick anywhere around the world, they can go to the nearest point where they can get care. And at that moment, Unati, there's nowhere you can follow any protocols because a person needs to be helped. At any rate, when the gentleman died in St. Helena, nobody knew what it was. And when the lady arrived here, nobody knew. The first person where they knew is Hantavirus, is the gentleman who was flown from St. Helena and who is still in South Africa. Is then that after him, when they realized it's Hantavirus, they rushed to get the blood of the women who collapsed in OR Tambo because blood was taken from her, not from Hantavirus, because nobody knew yet at that time that it is a virus. So they went to take the blood yesterday, and only this morning they got the results. Now the man who died in St. Helena died without anybody knowing what it was. Vativi va ikhonomi va ri ku tlakuka ka minxavo ya mafurha swi ta va na ntshikelelo wo biha eka vaxavi. Mundlwana nxavo wa diesel wu tlakuka hi R6.19 hi litara, kasi petrol yona yi tlakuka hi R3.27, kasi paraffin hi R4.22. Nxavo wa petrol etigarage n'hweti leyi ya Mudyaxihi wu ta eka R26.63 hi litara. Kambe vatirhisi va diesel hi vona va nga ta vona ku cinca ngopfu eka nxavo wa mafurha lama hi litara ku nga ta va R32.09 kumbe R32.30 hi litara. Ku ya hi muxaka wa diesel ya kona, vaakatiko lava tirhisaka paraffin lava vo tala ku nga vapfumari va boheka ku hakela R41.12 hi litara. Paraffin yi ta gonya hi R5.07 hi litara. Vativi va ikhonomi va ri mixavo ya swakudya emavhengeleni na tihakelo ta swo famba naswona swa boheka ku tlakuka hikokwalaho ka ku gonya ka nxavo wa mafurha. For consumers, this is not just about filling up at the pump. We know that fuel is a key input cost across the economy, and so the impact of rising fuel prices feeds through into higher transport prices quite quickly, potentially into higher food prices, and ultimately it also risks raising broader inflationary pressures. In effect, it acts like a tax on everyday living, and it always is the case that it disproportionately affects your lower and middle income households, which spend a larger component of their wallet on things like food and taxi fares.
Ndzawulo ya swicelwa na mafurha yi ri ku tlakuka ka minxavo ya mafurha swi vangiwa hi nyimpi ya Amerika eIran. Nyimpi leyi yi kavanyete bindzu ra oil leri khumbaka misava hinkwayo. The reasons are, one, the higher oil prices on average during the period under review, which led to higher prices of all products. Two, the rand was relatively stable against the US dollar during the period under review. Three, a slate levy of R1.23 will be implemented in the price structures of petrol and diesel with effect from the 6th of May. This is in line with the self-adjusting slate mechanism to deal with the under-recoveries by the oil companies. N'hweti leyi nga hela, mfumo wu tivise ku ya emahlweni wu hungutela vaakatiko R3 hi litara eka nxavo wa petrol leyi nga ta tsemiwa eka xibalo xa mafurha. President wa nhlangano wa van'waswimawusa lowu vitaniwaka hi Township Economic Commission of South Africa Bheki Thwala u kombele mfumo ku rhamba nhlengeletano leyi nga ta kanela hi tindlela ta ku lawula swimawusa. Thwala u ri nhlengeletano leyi yi ta pfuna ku susa swindodzi swa makhamba leswi nga namarhela bindzu leri. Thwala u humese marito lawa endzhaku tlhakisiwa ka n'waximawusa wa le Vosloorus Mazwi Kubeka. Ku hehliwa leswaku Kubeka u tlhakisiwe hikokwalaho ka mivango ya swimawusa hi vaaki vo huma eEthiopia, Malawi ni ku pfuniwa hi vaaki va laha kaya. The ticking bomb, it's one of the most interesting economy because in terms of its size. It's 150 to 180 billion rand per annum. Sure. Now, everybody wants to tap into the space. They want a piece of the pie. Exactly, yes. Basically, it's a big challenge that it needs to be, resolved. Most of them, they're not reported because people are even afraid to report these cases. But it's an issue of crime. Obviously, by 2024, I think we had close to 9 of similar cases. But we don't know how far with those cases, what was the investigation at the end of the day. This is why we're saying it's an issue of criminal elements that is infiltrating the whole economy of the township and the rural economy. Commission ya madlanga yi tivise leswaku vumbhoni bya witness G byi ta nyikiwa exihundleni. Commission yi tlhele yi tivisa leswaku vateki va mahungu ni vaaki a va nga swi koti ku kuma vumbhoni lebyi. Commission yi ri a swi nga ta pfuna nchumu ku va vumbhoni byin'wana byi nyikiwa emahlweni ka vaaki kutani byin'wana byi nyikiwa exihundleni. Witness G i mutirhi eka xiyenge xa vunhlori. Witness G a languteriwa ku basisa loko ku ve hi mpela Brown Mokgotsi a tirha eka xiyenge xa vunhlori loko a tihlanganisa na Khet Matlala. How does the commission then convey the testimony or a summary of the testimony or give the public a sense of what the testimony was? That question remains. And we must also keep in mind that the Commission's terms of reference, notwithstanding our commitment to transparency, does allow for full in-camera hearings completely out of the public domain. And how the Commission, the chairperson, Justice Madlanga, and his co-commissioners, Sandile Komalo and Sesi Baloy, how they then decide to deal with the testimony that they've heard. So that is a decision that they must still make, but obviously can only make that decision once they've heard the testimony. And so how long? I'm not sure. It may be a matter of days. It may be a week or 2 or 3. I really can't say at this point. I think it's how long is the witness likely to be behind closed doors? So initially we had intended for the witness to testify for perhaps a day or 2, depending, as we know, how the testimony goes. Given the delay, it may take longer, but we'll see how it unfolds over the next, for the rest of today. Mutibu wa politiki Asanda Mwasheng u ri swa vilerisa ku twa mahungu ya leswaku swi nga endleka ku pfumaleka mali ya ku yisa khomixini ya madlanga emahlweni. Mwasheng u ri khomixini ya madlanga yi tirhe ngopfu ku paluxa vugevenga hi dzana wa masiku ntsena.
critical milestone this 100 days. I think it's a good time to pause and think about what has been achieved so far. And one of the biggest things that has been achieved is that unlike Zondo, which led to very few actual prosecutions, we are seeing prosecutions in this commission while the commission is going on, and people are being suspended, particularly the National Commissioner and various others who have been suspended. And so it looks like there is an appetite to act, but it is of course concerning that there are rumors or there is conversations that there might not be enough of a budget for the commission to be able to do the work that it needs to do in the 6 months that it's going to need. But I think that, given what we have seen, we have a serious problem in South Africa where there are criminal networks who have infiltrated both the political principles of this country as well as the actual police on the ground, including the Metro Police. Mi nga fambeli kule loko vuya emavhengeleni xitimela xa vutshunguri xa Philo Pepper xi fika eMbombela eMpumalanga. Hi se mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Ndzawulo ya rihanyo yi tiyisisa leswaku vanhu vanharhu va lovile endzhaku tluleriwa hi xitsongwatsongwana xa Hantavirus. Vambirhi va lovele laha Afrika-Dzonga loko un'we a love exikepeni xa vapfhumba laha vanharhu a ku ri vakhandziyi. Un'we u le ka xiyimo xo biha exibedhlele xa le Kempton Park evuxeni bya Joni. Wanuna wa malembe ya 28 loyi a nga khomiwa mayelana ni ku tlhakisa vanhu vanharhu epurasini ra le handle ka Mbombela n'hweti leyi nga hundza wa ha ta tsama a ri ekhotsweni. Mitsumbu ya vona yi kumeke yi yisiwile eHazyview. Ku kumeke mitsumbu yinharhu enhoveni leyi nga tshwa laha swi nga kotekiki ku vona leswaku i ya vamani. Siyaqala kumbona khona lapha phakathi ekhotho ukuthi kwenzakalani njalo kusede lesokwadiwa lokuningi salinze kuva ngamaphoyisa. Angeke ngize ngikhulume kakhulu ukuthi bebafuna ini because uma ngabe bebafuna imali njengoba babafakela imali shokuthi bebatobadedela shokuthi bebangafuni yona imali. Kukumiwa loku ka mitsumbu swi ta endzhaku ka ku tlhakisiwa ka vavanuna vanharhu va tlhakisi ku hehliwa leswaku va koxe mali ya nkutsulo ya magidi 10 wa tirhandi laha wanuna wa 28 wa malembe hi vukhale Van Roy Tsatsi a nga tekiwa ku ya konanisiwa u ve a khomiwa mayelana ni ku nyamalala ka vavanuna vanharhu. A ri khoto ya majistarata wa Nelspruit laha a nga langutana ni swihehlo swo tlhakisa. Mindyangu ya vafi a yi ri kona ekhoto. Va koxa vululami ni ku khomiwa ka lava nga vaka va khumbeka. SAPS together with justice, the court system, we appeal that let them just do things right and do things in justice. Because as families, really we feel very much pain. We are so disorganized in our minds, we are depressed about the incident. Nandzu wa Tsatsi wu hundziseriwe eka mundzuku kambe swikambelo swa DNA a swi si vuya ku komba leswaku mitsumbu leyi kahle i ya vamani. Xitimele xa vutshunguri lexi tivekaka hi Philo Pepper xi fikile eMbombela eMpumalanga. Xitimele xi kume vaaki va xirindele hi mahlongati. Xitimele xi ni vutshunguri lebyi katsaka ku kambela vuvabyi bya mfukuzani ni swikambelo swin'wana swa miri hinkwawo. Ku hava na vuphelo bya mara exitichini xa switimela xa Mbombela. Vavabyi va hi xitalo ku ya kuma vutshunguri. Vo tala veri va etlela exitichini ku endlela ku va vona vo sungula ku pfuniwa. Ngize ngokuthi basisize ngamakliniki wabo ngobani amakliniki sinawo singumphakathi kodwa uma sekufike le clinic yaSpolnek siyasizakala kakhulu. Ngijabule kakhulu kufika kwePhilo Pepper vele besolo ngilinzile emehlo bese ngite vele. Ku ya mufambisi wa xitimela xa ka Transnet Bheki Mendlula u ri va kume leswaku vavabyi vo tala va rila hi mahlo
hambiswiritano u ri ntlhontlho lowu nga kona i nkayivelo wa mimirhi na switirhisiwa. Currently we are not able to stretch ourselves that much because we're still waiting for our procurement issues to be concluded, and then we can be supplied with all the stocks that we need. But we are actually operating and we will be able to service people. Swatetano masipala wa Mbombela u amukele vukona bya tliliniki ya xitimela va kondletela vavabyi lava lavaka vutshunguri ku ta hi xitalo. The infrastructure that we're using is the old infrastructure that was made in the olden years. We don't have new infrastructure from those areas. We wish we want, but due to the lack of infrastructure, we can't reach all those areas. We wish in the future maybe government will start to prioritize so that such will be provided to those communities in the rural areas, get the service that people need in the area. Xitimela xi languteriwe ku va eMbombela ku fikela vhiki leri taka, naswona kusuka kwalaho xi ta kongoma emasipaleni wa le Pushback Ridge. Vaaki va le Katlehong eRandivusha va rila hi nkululo. Nkululo wa kona wu tlhele wu kavanyeta ni tidyondzo. Nkululo wo nuha lowu halakaka eKatlehong swi tikisela vaaki. Nkululo wu khuluka kusuka eswitarateni wu ya emakaya laha van'wana va ka ndhawu va sindzisekaka ku hanya ni ku etlela na wona. Hi Ravuntlhanu vadyondzi va xikolo xa ndhawu leyi va tese swi enele laha va nga kombisa ku vilela eswitarateni hikwalaho ka xiyimo lexi nga na khombo eka rihanyo ra vona. Inesifiso ukuthi uPremier angafika azobona icondition esiphila kuyo ezomphakathi. Meyara wa Ekurhuleni u ri mhaka yin'wana leyi va tikiselaka i vaaki lava akaka endhawini ya masipala. People are also erecting their own houses into municipal servitude and all that, and it creates a bit of problems for us to, respond on time, when there's blockages. Holobye wa dyondzo eGauteng Lebogang Maile u ri ku na makungu yo va ku dyondza swi tlhelela ematshan'wini ya ntolovelo. There's going to be a program that will be implemented by the Department of Education to ensure that they catch up, because there's been interruptions previously every time there's a sewer problem. So we are definitely going to ensure that we also look at using Saturdays and Sundays and putting extra resources to make sure that the school performs well throughout the year. But we also want to make sure that we improve their matric results. Holobye nkulu wa Gauteng Panyaza Lesofe u ri mfumo wu fanele ku nghenelela. Must be honest, this is an unbearable situation. Completely unacceptable that people are living under these conditions. But we can't lament. We have to act. We are government. We have to intervene. We have to put resources. We have to bring the skills that we need. But it's quite clear that our municipality is under undue pressure. I think we are underestimating the challenges faced by our municipalities. Lembe leri Nyanyankulu meyara wa le Ekurhuleni u simeke project ya switirhisiwa ya mamiliyoni 100 wa tirhandi yo lulamisa xiphiqo xa nkululo eKatlehong. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 68 cents, pondo i 22 rand 61 cents, euro i 19 rand 54 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 16 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,577 hi ounce, platinum i $1,978 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $110.51 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, mi nga fambeli kule endzhaku ka mavhengele, ti akeni mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo. Inkomu.
riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala exifundzenikulu xa North West Free State kasi tindhawu tin'wana ta Eastern Cape kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 60 wa ti-percent kasi loko hi langutisa ka tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala North West nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona a hi langutiseni leswaku mundzuku kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala Gauteng Mpumalanga kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kwala ka 80% kasi na kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala North West Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi langutiseni leswaku mundzuku nakona swilemukisi swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng Mpumalanga KwaZulu-Natal nakona mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Pretoria 21 Johannesburg kona ku ta va kha ku titimela yi kha famba ka 18 wa ti-degrees kasi Springbok na yona yi ta va yi kha ri kwala ka 19 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele mpfula kambe ku kha ku hisa eka tindhawu tin'wana ku hisa Musina na le Thando ku hisa kasi loko langutisa kwala ka Malamulele Blingvated Maphata Botoleni kasi na kwala ka Joseph hi nga rivali na le ka Matiyana kona ku ta va kha ku kufumela kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa Tzaneen nakona ku ta va kha ku hisa na kwala Giyani loko hi langutisa Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa a langutisele maxelo ya tshamiseke exifundzenikulu xa Mpumalanga kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku hisa Skukuza Mbombela 26 kasi loko langutisa kwala Secunda nakona ku ta kha ku kufumela yi famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku ta va ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana ku kufumela Richards Bay kasi dorobeni ra Durban kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku ta va kha ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana Mthatha 19 kasi loko langutisa kwala Gqeberha kona ku ta va kha ku titimela loko langutisa xifundzenikulu xa North Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela George ku titimela Municipal Bay kasi nakwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi kha yi famba ka 16 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala Northern Cape nakona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana ku titimela Springbok ku titimela kasi nakwala Kuruman le Upington nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 14 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela Welcome Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala Bethlehem nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 16 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala North West kasi nakona ku langutele maxelo ta nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg kambe ku ri na mpfula loko hi langutisa Mahikeng kona yi ta va kha yi famba ka 20 wa ti-degrees kasi Tusker nakona ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa na kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 20 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina Ntombeka Mkhalani riperile.